Makisimpatsayang mabilog at GNN TV 44 kareng pamilyang likuan ning civic leader ang pangnegosyante ni Eddie Chua. Ameya ang ubyeking edad na 70. Pepainawa Chua kay bat ng linaban king sakita liver cancer. Kaya katamong balikdan, ing makabaldug ang biyananiti king yatu king storya ng Patricio Mamangon. Edgardo E. Chua, o mas kilala king lagyong Tito Eddie, King Slumber, Little Mayor, Mayor Dos, Mr. MMDA at marakal pangaliwa. Megsilbi bilang aktibong miyembro ng komunidad at pilantropo para kareng libu-libong estudyante at talaturong kayang asopan kapamilatan na rin patalakada school building ning pamuntukang aguman. Marakal ing megmalon king pangayango na biyening civic leader inyang nilabas sa Webis king edada 70 kay bat ng linabaniti king sakita liver cancer. Genakanda rin kaanak ang pong kakaluguran ing makabaldugang biyen ng Tito Eddie at dinake ka rin marakal na kapampangan. Saksi ang news team ng GNN TV 44 king masabal ng Tito Eddie at ning kayang grupong Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry kareng magkasakit ay estudyante iba't kareng masulod a pampublikong elementarya at sekundarya king mabilog a Pilipinas. King talaning organisasyon, mabot na king migit 5,000 school building, inga patalakad king bansa, manibat inyang 1968 kapamilataning Barrio School Project. Kabangkete king Pampanga, tuklula king migit 5 dalan reng classroom, apakin na bang nandareng magaralampong mestra. Personal na lang panyalugsugan Tito Eddie, reng mara yung eskwela, bang akiting kabilyan dareti at abalo ing pamangailangan dareng pakakalulong anak. Ating maralas ng mensahe kareng benepisyaryo. Itapin nung akakiyon nung mga nanula kalugod kayang balenta mo reng kapatad tam Filipino-Chinese Chinese Sinoy. No, akit yun nung mga nanula magmalasakit. Pakamalan din pangadong balenda uling kenino mga biyahin kenino makatuknan. Anya continuous in south ni. Eke tutok nang basta atin kalamidad o kaya kareng school buildings continuous in south miking gobyerno. Tinok nang Tito Eddie ating Federation of Filipino-Chinese Chamber king pamamiyay libreng classroom bagkus mani muna ya paing aguman dareng Chinoy king relief operation ustong ating kalamidad. Manibat kareng apektado ning albog king Macabebe, Candaba, Masantol, Santo Tomas at San Fernando angga kareng may perwisyo ning bagyo kareng miyaya liwang sulok ning bansa kalupa ning Botolan, Zambales amituran king bagyong Kiko inyang 2009. Unat, kailan ita mo munta karela mo muna alala rugong pera para munta keng kabihas nanden keng kabalenan. So kailan ita mo rugong lumapit. So pantala bakanta naman rugo kalupatala naman Pilipino rin. At anyamong August 10, 2016, pegmasusya ning 70 banuang kayaldawanan niti king Kingsborough International Convention Center. Magmalun laman puso reng likuan mo keti yato, asahan mong kabang panahon na manatili, ing pepakit mong kayapan, at lugod king kaparang tao. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang totoo king balen, susuyo.